harya bibyitwa ngo iki ukwiye ibyiza ibyiza right cyumweru cya customer care mukwiye ibyiza ukwiye ibyiza Ivaliera niyo bakoresha ukwiye reka tubaze jya kuri page ya nani ya Tigo what Airtel kuri Instagram cyangwa Facebook Instagram Airtel Tigo Rwanda na Instagram ngira izina ry'Imana mva watubarije ngo muri Airtel bavuga mukwiye ibyiza cyangwa ukwiye ibyiza wowe bari kumwe nawe none yangira babaje cyo kintu cya mbere kibabaje ku isi baza ngo ukora amasi muri telefone imeze gutya erega ni kubera ko nyine screenshot nako yandi ukora amasi wenda uragaragara none se umuntu atangira kuri telefone nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego cyitano pe hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda hano ni Nyabugogo promotion yo yes YORA cash waguri nka natangira se YORA cash tarimo YORA cash hapana YORA cash nipe kwagiye warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga nawe utera imbere ohereza rimwe kuri rimwe 5 wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA cash kurya itanu wahinduka miliyoneri YORA cash YORA cash YORA cash nizere ko mumeze neza cyane nizere ko umunsi wagenze neza uyu munsi ni kwa kabiri right ibintu byose ni salama umeze mte how are you comment allez-vous mkoaje aho muri hose
Burasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu majyepfo amajyaruguru. Kigali Town, what's up people? Ndizera ko mumeze neza cyane ibintu ari salama kabisa. Of course uyu ni wa mwanya udasanzwe, uyu ni wa mugoroba udasanzwe, ni yasahindura amateka kabisa. Ni Airtel Tigo, ni YORA Cash. Of course murabimenyereye nje nitwa Gitego Zamalek, umutipe kabisa. Ndi kumwe n'umutipete hano ufunzemo boko kabisa, kuva hasi kuva hejuru nuko ngo tambuka kabisa. Airtel Tigo, YORA Cash. Gitego bigenda bite? Umeze neza witwa ndebana, hari abantu bakubonye bwa mbere. Banyita Sylvie, nanjye nkaba ndi kumwe na Gitego hano kuri televiziyo Rwanda, tukaba turi muri tombora ya Airtel Tigo, iyo nta yindi ni YORA Cash. YORA Cash, mbere yuko tujya uburyo winjira muri promotion ya YORA Cash na Airtel Tigo, ahangaha ngira ngo tuba turi kumwe n'abandi dufatanya buri munsi kabisa kugira ngo promotion igende neza kabisa. Hano hari yambaye umupira w'umutuku muri rinete nziza cyane, nuko aseka ameze neza burya barayitonze, ahora na machine ihuha, ameze neza cyane, yitwa Fordwall. Umeze neza cyane. Airtel. Ibi ni salama kabisa. Umutekano. Aturuka muri Airtel. Hanyuma urabyumva neza umunsi wawe wagenze neza. Cyane rwose. Sylvie Mbabaru nyakirire. Yes. Koko ndeburi utinye ubaye iki? Munyakire kabisa. Mwiriwe wo nta wundi rero ni noteri wacu. Abudahari ibintu ntabwo byakorwa. Niko bimeze amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikiza. Muri gukurikira? Umeze neza kuri uyu mugoroba? Turashima Imana kabisa. Turi tayari kongera gutombora? Cyane. Babiri nk'ibisanzwe. Jondo aravuze ati cyane turi tayari kabisa. Wowe rero utarinjira muri promotion ya Airtel Tigo YORA Cash, ushobora kuba uvuga ati ibi ni ibiki? Ushobora kuba warabyumvishe, ushobora kuba wabyumvishe uyu munsi. Nta kindi rero ni promotion Airtel yakuzaniye aho buri munsi ushobora gutsindira agera kuri miliyoni imwe, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ndetse igihembo nyamukuru na amafaranga akayabo ka miliyoni 20. Sylvie, babigenza bate kugira ngo ube umunyamahirwe? Wowe muntu rero ukitureba aho ngaho wicaye mu rugo aho uri hose. Airtel Tigo upfa kuba uri ku muyoboro wacu. Fata telefone yawe, wowe uri kundeba, ndabizi ko mwamundeba, wowe uri kundeba, wowe wicaye muri salo yawe, wowe uri muri botike, wowe aho uri hose. Fata telefone yawe, jya muri message, andika rimwe ryonyine, wohereze kuri 155 nawe wigire mu banyamahirwe. Okay, right. Nakubwira iki, cyangwa se ushobora guhamagara kuri 155 ukajya mu banyamahirwe, ikikoroheye cyose YORA Cash ntigutsinde. Amafaranga make cyane ashobora guhindura ubuzima bwawe, ni amafaranga 150. Uyohereje ubutumwa bugufi ni amafaranga 150. Uramutse ubwohereje kuri 155, iyo ukanza akanyenyeri nkuko Sylvie yarabikubwira, akanyenyeri 155 akadirishya, ni amafaranga 150. Niyo uhamagaye ni amafaranga 150, hanyuma ubuzima bwawe bugahinduka. Nimero guhamagara buri munsi, duhamagara abanyamahirwe bacu bangahe? Abanyamahirwe bacu abo babiri kabisa. Hanyuma nimero guhamagara nta yindi, hari abatubuzi, hari abantu baba bashaka buri gihe kudatina ariko bakaba bari around behind bavuga bati turatuburira abantu. Nimero izajya guhamagara iyi saha ni 0722 123 123. My friend, uwundi uzakubwira ibindi fukama urebe ijuru uvuga ati iki kigeragezo katikalo. General Eso, hanyuma rero n'abadakoresha iryo zina ariko ibyo wizereramo cyose, right? Kongere twibutsa abantu ko muri Airtel Tigo turi mu cyumweru cya customer care. Ukwiye ibyiza aho uri hose. Turakomeza rero na YORA Cash, ariko mbere ko dukomeza na YORA Cash, reka tubanze tubereke video y'umuwina wacu watsindiye amafaranga arenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Uwo nta wundi ni Mugisha Alex. Mugisha Alex ari Kanombe, twamuhamagaye ari Kanombe kabisa. Uwo yatsindiye amafaranga arenga miliyoni. Right, reka tumurebe, ntujye kure, ni Airtel Tigo, ni YORA Cash. Hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Hano ni Nyabugogo, promotion YORA Cash. wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga nawe utera imbere. Mbere ugitangira gukina iyi promotion wari wizeye yuko aya mafaranga uzayatsindira? Kubw'Imana. Gira ijambo rimwe cyangwa abiri ubwira aba bantu bakunda kuvuga ngo amafaranga bahereza bene wabo
amafaranga barayirira ngo cyangwa bakazana inshuti zabo. Nanjye ndi umwe mu bari bafite ibyo bitekerezo byo kuvuga ko amafaranga ajye mu bakozi muri iyo sosiyete runaka, ariko ubu ngubu maze kubona ko bishoboka kuko uko nakinye ejo bundi mbitangira ntabwo nari mbyizeye, ariko Imana yamfashije ndatsinze. Ure nanjye nabashishikariza gukomeza kohereza ubutumwa wandika rimwe kohereza ku 155 Airtel nta kitazadukorera. Iryitanu ryaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 YORA cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Records. YORA cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. YORA cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. YORA cash, YORA, hey, YORA cash, YORA, hey, YORA cash. Warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo, umuryango mugari, turaguha amafaranga. Ikaze nanone ni Airtel Tigo YORA cash, ndizera ko muri sawa kabisa ngira ngo baramwiboneye, right? Mugisha Alex yatsindiye agera kuri miliyoni 1,266. Ejo twari turi kumwe hano ngira ngo mwarabibonye ibyishimo afite, acuruza amata, right? Oya. Alex acuruza imyaka. Acuruza imyaka bana. Imyaka. Alex acuruza imyaka akaba atuye i Kanombe, afite umudamu n'abana babiri. Yes. Ati muri izi gahunda nyuma yaho ntsindiye aya mafaranga ntabwo ndaruhuka kubera ko ndacyarimo gukomeza gukina. Intego ye no kuva kuba wina b'icyumweru batsindiye amafaranga y'icyumweru ariyo agera kuri miliyoni 1,266. Yavuze ko rero agomba gukomeza gukina atari bucike intege. Mugisha Alex aho uri hose, congratulations kandi ukomeze ukine, ndizera ko na 20 ushobora kuzifata gutya kabisa. Bose biremewe. Next. Ni wa mwanya mwamutegereje, muri aka kanya telefone zanyu zibe ziri tayari kabisa. Niba uzi ko wakinnye ku munsi w'ejo, be ready. Hari ikintu kigiye kuba muri aka kanya, ashobora kuba ari wowe, ashobora kuba ari ubundi, ariko muri aka kanya tombora iratangiye muri aka kanya. Ibihumbi 240 ngahe? Ubundi ni ibihumbi 500. Okay, right? Ni ibihumbi 500 niyo tombora. Iyo ukinnye tombora YORA cash inshuro imwe yonyine ufite amahirwe yo gutsindira ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda ku munsi. Hanyuma iyo tuguhamagaye 250 ajya ku mufuka. Ayo ahita yiyandika. Hanyuma 250 asigaye niyo dushira muri kakazu k'amafaranga ukaza ukayora. Good. Ushobora kuvuga ati bigenda bite? Aha ngaha dufite ntabwo ari sorori cyangwa se ikibindi uko akita cyose, ariko aha ngaha hari abarimo nimero ebyiri nizo dutangirana kuri screen mubonaho 072, ariko aha ngaha abari nimero ebyiri, 2 na gatatu mu biyoboro wa Airtel Tigo. Ushobora kubukoresha Tigo cyangwa se ukoresha Airtel yenyewe. Hanyuma aha ngaha arahuha itanze indi muri kariya harimo akantu gapfumuye n'agakombe. Itanze indi mu karahure cyangwa mu gakombe hasi niyo ubwo tuba tugiye gutombora aba 072 cyangwa 073. Kwihuse rero football. Fata machine ameze neza kabisa. Kanga uyu munsi nibanzamo kabiri kabati nkabujamo. Biracyazengurukana wagiye yagezemo kabiri. Yes. Abantu ba 072 be ready kabisa. Ni mwebwe mutyoboye kabisa. Nimero zindi 8 zirinjiramo zisanga za zindi. Izo nta zindi ni kuva kuri 0 kugera ku 9. Okay, good. Mumwibutse ko nawe ushobora kuba umunyamahirwe. Ni 07 ni akanyenyeri 155 akadirisha, ariko twihute. Yes, twagiye twihuse. Nde munyamahirwe wa mbere uyu munsi. Karindwi kwinjira inyuma ya kabiri. Ese ninde karindwi hariho bangahe? Twihute nanone. Karindwi muri aka kanya. Yes, karindwi irasubiramo hanyuma duhuhe muri aka kanya. Ese ninde ni wowe?
Yes, umunani. Nani ukaba winjiraho umunani kangahe se? 192 kandi turashaka umuntu umwe wenyine. Yes, yongera isubiramo. Se ninde? Se n'umudamu, se n'umugabo. Mashini yinjira ihuha. Twagiye. Mahuha wa. Yinjiramo muri aka kanya rero. Yora cash. 9 Yes, 25 nawe akabinjemo nkutse turashaka umuntu umwe abanyamahirwe babiri ese uwa mbere arabande muri aka kanya huha twagiye meze bite notera rero kabisa ko ataza kwinjiramo ebyiri cyangwa hari izindi ziyongereyemo. Yes, 6 irinjiye. Tukaba tubonye umunyamahirwe wacu wa Yora Cash uyu mugoroba ni umunyamahirwe wacu wa mbere. Turafata telefone nkuko mubizi Sylvie akompoza nimero mbere yuko ayihamagara yereka notaire ese niyo notaire ari hano kugira ngo ibintu byose bigende mu mucyo kabisa. Yes, notaire arayeretswe hanyuma ese biraza kuba bimeze bite? Notaire yemeje ko ariyo ese ntabwo ariyo Sylvie, hari umuntu yahamagaye mushuti we cyangwa se bimeze bite? Ati niyo nta yindi yigeze ijyamo uretse iyo yatomboye. Kumbe rero aritaba cyangwa saraguze? Yes, chiyemo. Ninde muri aka kanya? Uri hehe? Ijwi ryawe turarikeneye kano kanya muri Yora Cash. Hello. Yes. Oui. Airtel Tigo, hello. Wow. Wow. I like that. Wari ubyiteguye ariko bimeze bite? Hello? Yes, wakinnye Yora Cash. Ndi kubumva. Wakinnye Yora Cash. Yego nayifu. Aha, bakwita nde sasa? Umugwaneza Janine. Umugwaneza Janine. Iyi nimero ikwanditseho ikubaruyeho? Yego. Okay. Uricaye, urahagaze, uraryamye? Uricaye, urahagaze cyangwa uraryamye? Umva mana, ndicaye. Ya, umva rero sasa ngiye kuguha amakuru meza. Ni ukuri ndayashimye. Ayo makuru nta yandi. Ayo makuru nta yandi kuri uyu mugoroba watsindiye amafaranga agera mu bihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda muri tombora ya Yora Cash guturuka muri Airtel Tigo. Ibihumbi? Mubwire neza byumve. Ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Yes, kabisa. Yes, naje bagufashije mu byishimo. Uri hehe sasa? Emotion, murekarire. Namarira y'ibyishimo. Ari kurira? Oui, uherereye hagana he? Yes, come on. Amen. Ariko turashimira cyane Airtel Tigo. Aherereye he? Uherereye hagana he? Uherereye he? Ndi Rwabutabura Nyamirambo. Rwabutabura kabisa. Rwabutabura Nyamirambo. Nakubwira iki rero uyu mugoroba amahirwe yagusekeye muri Airtel Tigo Yora Cash ni yawe uyu mugoroba. Umuntu arabona bigenda gute? Sasa ejo nzaguhamagara nkubwira aho duhurira, nkubwira uburyo bigenda tuyakugezeho sibyo? Murakoze cyane. Banyita Sylvie ndi kumwe na Gitego muri Airtel Tigo tombora ni Yora Cash. Yego. Bye bye. Yes, kutoka Rwabutabura hariya kabisa akaba ari we ubaye umunyamahirwe wacu w'uyu munsi. Mwabyumvisha ibyishimo nuko Airtel Tigo itanga ibyishimo ku bakiriya babo. Nkubitse ko turi mu cyumweru cy'abakiriya. Iyo wumvishe utanze ibyishimo bimeze bityo. Icyo bita ukwiye ibyiza. Cya kabiri turi hano Tigo Airtel irahari kugira ngo iguhe ibyishimo, iguhe emotion nk'izo nyine. Right. Hari undi muntu rero watomboye? Hari undi? Yes. Hari undi, uwo nta wundi nuwo bita Muja wa Maria Christine. Muja wa Maria Christine. Mukanya gatoya tudatinze nkwibutse rero ko hari undi muntu umwe ugomba kuba umunyamahirwe wa kabiri ariko mbere yuko tujya kuri tombora reka turebe Christine ibyishimo bya ariko nta nirirarenga kuba ari kutureba kano kanya nawe uyu munsi wasekerwa nejo no mu gihembo nyamukuru aricyo miliyoni 20 wasekerwa mugenzi muntu uri kunde
kundeba ni rimwe gusa kuri 155 ntucikwe n'amahirwe muri Airtel Tigo Yora Cash. Mu kanya gatoya turagaruka. wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga. Ni Airtel Tigo Yora Cash bimeze bite bakutane? Mujamari ya Christine waje uturutse hehe? Ikinyinya ni utuye ni ukorera. None kuri hano byagenze bite? Natsindiye amafaranga ya Yora Cash. Natsindiye amafaranga ya Yora Cash. None wakoraga kahe kazi? Akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo wahembwaga ngahe ku kwezi? Ibihumbi 15. 15. None wegukanya amafaranga ngahe muri Yora Cash? Ibihumbi 400. Ibihumbi 400. Ingamba zawe, gahunda yawe ni iyihe kuva yaho utomboreye muri Yora Cash? Nukorora amatungo magufi. Korora amatungo magufi no kuvuga ngo ugiye gukora ubworozi bw'amatungo. Irihe jambo wabwira abantu bose ndetse na Airtel Tigo muri rusange? Nababwira kuza muri Airtel Tigo bakaza kuyora Cash. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi. Miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. Yora Cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka. Yora Cash kugitanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash Yora hey Yora Cash Yora hey Yora Cash warya Cash wowe kome warigisi Yora Cash kabisa. Umuntu ashobora kukubona uyu munsi ariko ejo akakuyoberwa akavuga what happened. Yes. Uyu muntu byagenze bite? Byagenze bite? Ashobora kugusubiza cyangwa ntagusubize. Abantu bose ubona bari bugende baryoshye bameze neza utazi cyababayeho baba bayoye Cash. I'm telling you, right? Muramubonye aravuze ngo ngiye gutangira ubworozi bw'amatungo magufi ku 400 bye abashije kuba yatwara, right? Muja wa Maria Christine. Okay. Atuye Ikinyinya ariko ni hakorera. Yes. Ahembwa ku kwezi 15. Ati narakinnye ntabwo nari nzi ko bishoboka. Okay. Nkina nk'uwikinira. Akina nk'uwikinira. Nabonye message. Ati nabonye message mbwira uti ohereza rimwe kuri 155. Ndabikora numva barampuma. Ibihumbi 500 byose. Amafaranga igitanu ushobora kuyahamagaza umushiti wawe akamubwira ati bimeze bite. Amafaranga igitanu ushobora kuyahamagaza umube mukana ntana kwemerera uko uri kuvuga. Ariko amafaranga igitanu ashobora guhindura ubuzima bwawe. I'm telling you the truth. Reka mbwirize hano. Nk'ubu ni kwa gatatu, sibyo? Ni kwa gatatu. Murabizi ko uretse umunsi umwe dutanga agera kuri miliyoni imwe hari uyu munsi ni kwa kabiri. Ni kwa kabiri. Ako se bi. Erega mari kubabwira kwa gatatu kwa gatatu ngiye ntekereza umunsi. Wewe wagezeyo mbese. Ngiye nagezeyo. Ngiye kuryama kanya gatoya. Kwa gatatu. Ejo hazaba ari kwa gatatu. Ugomba kuba ufite amanota 3. Telling you kuko harabakina uyu munsi. Hari abafite amanota 3. Bibutse rero ko kugira ngo igihembo cyagera kuri miliyoni 20 z'icyumweru. Yes. Nukuba ufite amanota ngahe? Amanota 5. Ohereza message rimwe kuri 155 urabona inota rimwe. Right. Sinzi niba rero muri tayari cyangwa se ibintu muri kubikora mu buryo uko byaba bimeze ayo manota umaze kugeza ku manota 2. Right. Ejo uzaba ufite 3 kugira ngo nagera 5 uzitwarire nawe miliyoni, right? Ariko ushobora no kudakina ngo uyu munsi nejo bundi. Ahubwo ushobora kubikora icyarimwe. Gute? Ukuvuga ngo kuri uyu munsi hari abantu bamaze gukina inshuro 5. Bohereje message zabo inshuro zigera muri 5. Nukuvuga ngo izo nshuro uko ari 5 zizabajyana. Urumva? Zizabajyana kugera kwa gatanu kuko inshuro zabo 5 zisabwa umuntu ugomba kujya muri tombora y'icyumweru bazigezeho. Good. Reka tureke kubatindira mu tegereje wa kabiri muri aka kanya. Ese wa kabiri araza kuba rinde uwa mbere twamubonye? Yes, reka turebe kabiri zirihuse. Gatatu ihise yinjiramo. Well,
gatatu iravuze ngo wabaye uwa mbere kabiri ariko nanjye muri aka kanya ndagarutse. Yes, turebe muri aka kanya ukuntu ibintu bimeze. Zinjiramo za zindi 8 zisanga 2 hanyuma zikaba 10 muri iyi gahunda. Muri isorori, iyi ni isorori se? Oya, isorori ntabwo ipfumuye. Kibindi se cy'icyuma. Okay. Yes, twibutse n'abantu ko bashobora kudukurikira kuri Facebook, urubuga rwacu rwa Airtel Tigo. Nababwira iki? Okay, right, ziragiye. Reka turebe hinjiyemo kangahe Sylvie. Hinjiyemo kangahe? Ndabona ari 5 nibyo. Yes, 5 yinjira. Ese bimeze bite muri aka kanya? Ni YORA Cash. Airtel Tigo. 81 nibo bafite kandi turashaka ngo mukomeze bikurikirane yongeye kwinjiramo. Hanyuma habayeho guha muri aka kanya, reka turebe huha football. Yinjiramo turebe ni kangahe? Ni kabiri. Yes. 11 ariko turashaka umuntu umwe wenyine. Reka turebe muri aka kanya umaze kwimenyera kabisa, ndabizi bamwe muri gusenga amasengesho adashira shoko ari wowe. Zunguza ni kangahe? 8. Yes, ni wewe meze bite 8 meze bite? Yo 8 uvemo wihuse. Wavuyemo muri aka kanya umaze kwimenyera. Yes, twihute. Ni YORA Cash. Ese arinjiramo kangahe? Arinjiramo karindwi siramuzanye meze bite? Yes, karindwi nayo ivemo muri aka kanya. Izi sigayemo ese ziraha amahirwe bande. Reka turebe twihute. Yes, kangahe? Ese niwe imeze bite? Babiri bonyine ariko biragenda bidusunikira ku muntu umwe. Ese ninde? Nimero zawe zijya gusa niriya. Komeza urebe kabisa amasengesho hafi ariko niko bimeze. Yes, bimeze bite muri aka kanya? Hinjiyemo kangahe? Gatatu nayo ivamo muri aka kanya. Ni YORA Cash na Airtel Tigo. Yes, twihute. Kangahe? Ni kangahe? Ni 0. Ese 0 iramuzanye. Reka turebe 0 iramuzanye muri aka kanya. Yes. 0 nivemo. 0 nivemo kabisa. Nangize ngo 0 iramuzanye. Ese ninde muri aka kanya? Reka turebe. Yes. What? Kangahe? Rimwe ngenzi yayo imeze bite rimwe. Olai. Gacari gushakisha umuntu umwe ntago byoroshye hano. Utwara umwanya wa kabiri ntago byoroshye muri aka kanya. Ese kangahe yijemo? Karindwi iramuzanye. Nizere turebe. Karindwi iramuzanye. Karindwi. Yes, karindwi ndivemo nayo. Cyarimo turashakisha. Uyu mugoroba ntago usanzwe. Ni Airtel Tigo. Ese ninde gukana umwanya wa kabiri muri aka kanya? Reka turebe. Yes, 8. Umunani nawe ukamuvuyemo zose se ko zigiye gushiramo birasa ko bimeze bite? Yes, twihuse. Zirihuse. 9 sinjiramo kabisa. 9. Yes kabisa. 9 rikaba riduhejeje umunyamahirwe wacu wa kabiri w'uyu munsi. Ni Airtel Tigo, ni YORA Cash. Niyo promo na kanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se of course ugahamagara kuri 155. Igiceri kijana ni 50 ni 150 rishobora kuguhindurira ubuzima na Airtel Tigo YORA Cash. Yes, nimero irabonetse muri aka kanya. Bimeze bite? Ni hamagare chaka kumumva. Ichiyemo kabisa. Asante sana. Alhamdulillah. Yes. Chamo kabisa. Yes. Hello. Wiriwe neza? Nitwa Gitego. Ndi kumwe na Sylvie. Tuguhamagaye turi kuri televiziyo y'u Rwanda. Mbwira wigeze ukina muri promotion ya Airtel Tigo yitwa YORA Cash? Yego. Asante sana kabisa. Nkuza ni inkuru idasanzwe muri aka kanya. Nkuza ni ikintu utigeze utekereza ahari nkunje kugutungura muri aka kanya nje guhindura ubuzima. Right? Witwa nde rero mbere yuko mbikubwira? Niyo dusenga Azaria. Azaria niyo dusenga. Uherereye hehe? Ndi Gatsibo. Igatsibo. Azaria. Muri aka kanya kuba nguhamagaye byonyine. Ufite amafaranga ibihumbi 250. Kuba nguhamagaye byonyine. Hanyuma ku munsi w'ejo tuzagusanga Gatsibo. Turaza kukubwira gahunda zose ukuntu ziteye. Hanyuma uzinjira mu kazu k'amafaranga gahuha amafaranga winjiremo
uyora amafaranga ku buryo butangaje. Yego. Uri tayari? Uri tayari. Uranezerewe se cyangwa ko ndi kumva ari ibintu bisanzwe ushaka kubusiga n'amaguru ndi kuyakora hasi. Amaguru yakuye hasi uramanitse? Kabisa urukweto mbona rukubona avuga ati uri gukubura urukweto? Salama kabisa. Wari usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Yewe. Okay. Usanzwe nari umucuruzi. Wari umucuruzi. Bisobanura ko icyo uzakoresha amafaranga ni ukizi wakwagura ubucuruzi. Yes, sibyo? Yes. Na ejo rero tukuyorera cash cyangwa suziyorera ibintu ari salama kabisa. Sangaye papa. Tuzaguhamagara mu kanya nyuma y'ikiganiro tukubwira uko na feri iteye. Muzamuri gukorera he? Oya we turaguhamagara. Sawa nta kibazo murakoze. Okay, asante sana. Yes. Wamwumvishe rero. Wamwumvishe Azarias? Azarias nisi. Ari Gatsibo. Yes. Mwamwiyumviye rero uwo nundi munyamahirwe wa nyuma w'uyu mugoroba tubashije kubona nawe ubashije kwitsindira bamwita Azarias ari Gatsibo. Yes. Niyo kashi rero. What's next now? Hanyuma rero mu gahunda zimeze. Okay. Hari undi munyamahirwe watomboye ndetse abasha no kuyora kashi. Yaratomboye ndetse abasha no kuyora kashi. Uwo muntu rero arahari. Yes. Amashusho ye turayafite. Abantu mudukurikiye nimugiraho mujya. Biracyarimo biraza biracyaza. Airtel Tigo yora kashi. Yes. Wahinduka miliyoneri. Yora cash. Yora cash. Waje gutombora ninde waguhamagaye? Ni Airtel yamamagaye nijoro. Baguhamagaye bakubwira ngo iki? Ngo natomboye. Watomboye amafaranga angana? 250. 250 hanyuma bakubwira ko andi 250 uri buyajyane gute? Zayora. Uzaza ukayayora uri tayari? Uri tayari kuyora? Ndi tayari tu. Nabaga mu rugo iwacu. Mu rugo? Hanyuma ya hano ugiye ngamba? Ingamba afite ndahita apanga umushinga tu. Yora. Yora cash. Yora cash. Ni miliyoni buri munsi. Miliyoni ebyiri buri cyumweru. Emmanuel, muri promotion ya Airtel Tigo wabashije kwegukana amafaranga angana n'ibihumbi 445,500. Ubyakiriye ute muri aka kanya? Ibyishimo cyane, byishimye ndakangura n'abandi bose kuyikina. Urakangurira n'abantu kwikina bazajya bakina gute? Bahamagara kuri 155. Kuri 155. Emmanuel, bamaze kuguhamagara wari uri mu rugo washaka kuba wari watembereye mu nshuti wumvise wiyakiriye gute wumvise umeze gute? Bahamagara nimugoroba numvise ari ibyishimo cyane. Utangira iyi promotion wari uzi yuko bizavamo uzagukana aya mafaranga cyangwa wabikoze ugira ngo ugerageze amahirwe nawe? Kwari ukugerageza amahirwe gusa ariko mbona ndabikoze. Gira ijambo rimwe ubwira abantu bakunda kuvuga ngo ari amafaranga ntago tuyatanga ngo nayacu cyangwa imiryango yacu cyangwa tuzana abakozi bagenzi bacu bakariho bayatwara. Gira amagambo nk'abiri cyangwa 3 ubabwira. Ababwira ngo ni ukwibeshya cyane ari amafaranga ni ukuri kandi murayatanga tu. Muri Airtel hari abantu mwari musanzwe muziranye bakoramo? Oya nta numwe. Ariko ngiye twari tuziranye. Oya. Nanjye n'ubwa mbere umbonye. Sawa genda ugubwe neza amahirwe aza rimwe mu buzima n'uyapfusha ubusa aya mafaranga ubonye ushobora kuzakugora kongera kubona yandi. Ushishikarize n'inshuti n'abavandimwe gukomeza kwinjira muri iyi promotion ya Airtel Tigo yora cash. Airtel Tigo yora cash akaba ari promotion igenewe abafatabuguzi ba Airtel na Tigo. Nimba nawe ushaka kuba umumiliyoneri, nimba ushaka gutsindira amafaranga, nta kindi biraza kugusaba aka kanya. Fata telefone yawe ujyandikirwa ubutumwa bugufiya wandikemo umubare rimwe woreze ku 155. Amahirwe nawe urayafite kufite sim card yacu. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo ujore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. Yora cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Yora cash.
ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu wagura inka wagura inzu wagura imodoka yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri yora cash yora hey yora cash hey yora cash ni miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe waba miliyoneri wagura inzu wagura imodoka yora cash itanu wahinduka miliyoneri yora cash yora tuyore yora 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 asante sana kabisa ushobora kubyina yes twege hano byiya dati amapaka gushirana hariya hari abantu baba bari kutureba bazi kubyina bavuga tusuriya mu jama arahuzagurika arabyitiranya ariko ntacyo oya ariko nawe ibintu buri kuzana ntabwo bakora ibyo bintu byaguca ugiye se man uri muri marathon yora yes ubwo ko ni salamu yes kaze nanone rero nuko nguko muri Airtel tuba twishimye tunezerewe kabisa iyo utanga ibyishimo ntiwatanga ibyishimo utabifite nibibaho sister mama papa ntiwatanga ibyishimo utabifite uwo tubayeho kubera mwebwe mudahari nitwabaho right of course sibyo ibyo ni ibyishimo dukesha Airtel Tigo so by'umwihariko rero turi mu cyumweru cyahariwe umukiriya cyangwa se cyahariwe service nziza right yes customer service customer care ukwiye ibyiza kuko buri gihe tureba ese nicyo ushaka tukagiguha ndetse tukongeraho niko biba bimeze uyu muziki wo muri Airtel Tigo atari imikino ba buri cyumweru yes aho uri kutureba hose nimba ari gugica na televiziyo yawe gahunda nayindi turimo turi muri Yora Cash ni Airtel Tigo aho uri kuturebera hose waba uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ibirengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali wose aho muri kudukurikiranira turi kuri televiziyo Rwanda ikiganiro ni Yora Cash rero turagukangurira niba koko ufite ikibazo runaka cyangwa se hari icyo ushaka kubaza kuri services za Airtel Tigo gana service center zose mu gihugu zirahari hanyuma tubashe kukwakira neza kandi urahava uvuga ati wow kabisa aba agent bacu barahari benshi kabisa bambaye umutuku biteguye kugira ngo bagufashe kandi niba utaraza nawe mu muryango mugari mu muryango mwiza the best family ever in this country the Airtel Tigo genda ku mu agent ugure sim card ya Tigo na amafaranga make cyane na amafaranga 500 yonyine kandi haba hariho n'izindi promotion nziza cyane hanyuma ukaza nawe ukaza muri Yora Cash ugafata akanyenyeri ugakanda 1 akadirishya ukohereza kabisa cyangwa se ugafata message ukajya mu butumwa bugufi ukohereza kuri 155 ngira ngo wabibone umaze kumubona n'ibihumbi 400 hari n'abandi bagiye bageza no kuri miliyoni ndetse bakanazirenza harimo Alex Mugisha harimo Jean abo bose n'abantu tumaze kugira bamaze kugeza kuri miliyoni na 200 arenga ndetse twibutsa abantu ko buri cyumweru amafaranga agenda yiyongera kabisa wa muntu uba wagiye kuyora amafaranga umukiriya wacu okay good nkwibutsa rero ko igihembo nyamukuru iyo mbivuga banumva urakizi igihembo nyamukuru n'amafaranga urakizi igihembo nyamukuru ni miliyoni 20 iyo mbivuze banumva yes miliyoni 20 uzimpaye muri aka kanya ibyo nakora bazikoresha icyo ariko Imana ni ibizi so nta nari muri abitubwira umva abantu muri ino minsi ikintu cyabuze ni umushinga wanjye muvuge bahite bawutangira mu kanya ndatangira saro umuntu akayitangira muri aka kanya umushinga wanjye miliyoni 20 ese uwe mushinga ufite ikihe cyifuzo gishobora kuba cyakemurwa na miliyoni 20 yes twakomeje kuvuga ariko hari bagenzi bacu badufasha buri munsi uyu ni Frodwal ndetse na Hotel muracameze neza Hotel yes umeze neza cyane yes kare naye nabonye Hotel naye nabonye ubundi bisanzwe nziko wambara rinete ariko byageze aho urazizamura uzikuramo ureba mu mariste hari nimero yari yabuze ku mariste byangoyeho gato ariko kugeza ubu abantu tumaze gutombora nababonye muri mariste tuba dufite abantu bakinye
barimo bigaragara yuko ntawe ushobora kuza mu bantu batomboye kandi atarakina. Bisobanura ko ntago Sylvie cyangwa se nge yavu umuntu abahara n'abantu bakunda kuduhamagara ariko akanimero kanje nta kuntu wagacomeka wasa none ikintu kiya kinsetse aravuga akanimero kanje se nta kuntu wampamagara ese nabwira ati ufite yate ufite se Tigo ngo nese ndacomeka oya ndaguhamagara kuki ndacomeka mirihe ba amabara arabi umutuku ndacomeka mohe. Okay good, asante sana rero uradufasha cyane kandi ni byiza ko ibintu bigenda mu mucyo kabisa kandi n'abantu bakomeza batubwira ngo tubashiremo muri izi nimero ntibishoboka. Mushuti wanjye igishoboka ni tante wanjye musaza wanjye mukuru wanjye aho uri hose undeba kano kanya jya muri Airtel Tigo wohereza ubutumwa bugufi 1 ujye mu banyamahirwe nta bintu byo kuvuga ngo ngushiremo nta byo gushiranamo hano. Yes Frodwal kuva muri Airtel Tigo amakuru umeze neza none nongere gusuhuze cyane wahuhaga kabisa uyu munsi nibwo nabonye uhuhisha imbaraga imyuka yavuye oya ni bisanzwe abantu bari gukina neza ibintu bimeze neza ariko ntabwo byari byagera ku banyarwanda benshi so birumvikana. Hanyuma niki 1 2 3 niki ushobora kutubwira gishyashya kijyanye na promo niki ushobora gukangurira abafatabuguzi bacu abari kwitabira promotion ya YORA Cash? Igishyashya nta gishyashya ni ya message dusanzwe dutanga. Promotion ni YORA Cash kuyitabira no kohereza message ku 155 nawe ukareba ko wajya mu banyamahirwe. Message imwe na amafaranga 150 ariko ya 150 tanze tuyagusubiza mu mayinite kuko tuhita tuguha umunota na megabyte n'umani nkayo nta kintu. Okay good. Okay. Hanyuma ya message ari ama message ayiguze nona ari ama message ashobora kutayohereza kuri 155. Oya ibyiza nuko ayagura agashyiramo amayinite we agakoresha amayinite yiwe. Gose ko naguze sim card ariko nabwo ati ongishyiraho iry'itanu bro ashyiraho amafaranga yarangiza akajya hanikirwa ubutumwa bugufi akandika message rimwe akohereza ku 155 akaba nyine agiye mu banyamahirwe. Airtel n'umurongo mugari n'abatari bagura sim card na amafaranga 500 ubundi ukibonera amahirwe. Ese Frodo wagerageza kusobanurira abadukurikiye kano kanya uburyo ikihembo cy'icyumweru kiva kuri miliyoni kikarenga? Yes. Okay, igihembo cy'icyumweru nkuko mubizi tugitanga ku wa gatanu. Noneho guhera iminsi yashize tukimara gutombora wa undi w'icyumweru amafaranga yayandi batayora muri kakazu k'amafaranga yayandi asigaramo Airtel ntago tuyabika. Ikintu dukora tugenda tuyarundanya nkuko icyumweru ubundi ari miliyoni 2 yo niyo make. Noneho yayandi yasigaye muri ya minsi yakurikiye tukayongera kuri ya miliyoni 2. Noneho ya mafaranga yose tubonye bakayagabanamo kabiri ari babiri. Ubwo cya kabiri ubujya afite ako kanya tuguhamagaye andi tukayashyira muri kakazu k'amafaranga ukabasha yitomboye nayo ngayo twara. Ariko Sylvie cyozi cy'amafaranga ni meza. Kuya ubona ukuntu amafaranga ari meza hindukira inyuma urebe umuntu witwa Seburikoko. Uramubona? Oya ukuntu ameze. Yabaye Senoti. Senoti buri ryo zina rye ntago Seburikoko bamuse Senoti. Yes Papa Sava right. Yes ndizera ko rero nawe wabashije kumva byinshi cyane ngira ngo Sylvie muri aka kanya giye kwamamaza. Yes hanyuma tugaruke. Reke turacyahari ni Airtel Tigo YORA Cash. Nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi? Uri gukina ariko amafaranga 150. Yego iry'itanu pe. Hamwe na Airtel Tigo iry'itanu ryaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo YORA Cash na Airtel Tigo. Andika umubare 1 wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni 1 buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. YORA Cash. YORA Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. YORA Cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka. YORA Cash kurya itanu wahinduka miliyoneri. YORA Cash
fanya bana twende bana twende manuka ariko cyonzi nzajya kuvana urumva cyama pa ameze neza uzajya kuvana okay ako nipe kabisa nje mbikora wakoze gereka gwerekana n'ibindi batuzamurire urebe inyuma abrete reba ni miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe nawe waba miliyoneri wagura inka unsunitse ute ese unsunikisha amaboko okay right ndizera ko ibintu ari salama kabisa ni YORA cash ndetse na Airtel Tigo ndizera ko mumaze kabisa kugenda kuba mwabimenyera kabisa kandi bwira inshuti yawe ko hari ibintu bikubera muri Airtel Tigo bwira inshuti yawe ko hari abantu bari kuyora bwira inshuti yawe ko hari ubuzima bw'abantu buri guhinduka burahinduka kandi igitego ubuzima bwo burahinduka abantu barimo barava ku bukarani agashinga business umuntu arimo arava gucuruza amata ku igare akavuga ati ngiye kwiyubakira inzu undi akavuga ati akazi ko mu rugo hoya ngiye gukorora amatungo magufi n'ababyeyi banjye ibyo byose nta handi wabikura uretse muri Airtel Tigo hamwe na YORA cash uziko wowe udukurikiye hari abantu ushaka kugira ikintu uziko ushobora gusilenga no kuvuga oya abarabizi ushobora gusilenga ku 150 byonyine ushaka gusilenga ku 150 byonyine ubohereza ubutumwa bugufi bwanditsemo ijambo rimwe kuri rimwe 5 hanyuma urebe ukuntu ibintu bimeze kabisa service turi mu cyumweru cya service kandi ibintu ni wowe ni twebwe right hanyuma rero mu kuva mu bwiza tujya no mu bundi bwiza ntago bisaba ko uba uri kuri televiziyo ahubwo kuba ufite telefone yawe harimo internet ya kuri Facebook kuri page yacu ya Facebook live saa moya z'ijoro tuba duhari iyo page ni Airtel Rwanda we muntu dukurikiye kuri Facebook reka rero reka rero tubashimire mwebwe mwese mwatangiranye natwe nawe wadufatiye hagati reka tuzongere tubonane ku munsi w'ejo ariko twibutsa kina kabisa igiceri c'150 gishobora guhindurira ubuzima bwawe akanyenyeri 155 akadirishya cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi kuri 155 see you tomorrow same time hasta luego Airtel Tigo YORA cash nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego 5 pe hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo YORA cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda YORA cash wagura